September ni khat ningani ania INP Mizo channel ngai khatu Songate in za in chibai le ule international news le politics lam kan ngai khale anga kan ram chung politics thu boy BJP laka thu boy zia luani CBI na chhui ngam do nem ti atangin bul kan tan don nia Aam Aadmi Party le BJP in khinakal zela AAP MLA rual te chu Central Bureau of Investigation CBI Headquarters Office kota lungoi lo na lantirin Saffron Party laka thubuai zialu antuma darkar ni don anom nuwa CBI official te chuan Delhi Assembly AAP Chief Whip Dilip K Pandele Kalkaji MLA ATC te chu office a kaulutin complaint an thelu tir ta ani MLA ATC Singh chuan ti hian soya BJP laka complaint kan thelu toa CBI and case a register na received po kan kol thape amaro chu thilwan doi khak takmai kan tonga mipui ai o ading MLA som zetin CBI official te darkar ni don kan nga ka official tu main min ngai sak thadu lovani alandana hi chuan rorelai BJP laka thu boi zia lu hi CBI hian angam meulo ni na lang ati an complain lekha chuan ti hian an siaka voin thlengin BJP chuan India ram hun rang ranga MLA zani le somsari le pasari lai an leito a he thilatan hian alo bera crore sang ruk le zathum vel an mang to ani tuna hian Delhi Assembly a ma an la le meka AAP MLA somli lai leyan tuma MLA pakhat zela crore som ni pe kan tum nia hriatani bok chuwangin CBI hian a chui chiang turani ti in an ziak CBI hian BJP malak na ten om tak democracy ti chhezonga rorel lai sarkar ti tluka tumdan hi angai sak du lova AAP sarkar ril rupo hriat thiam atum lo ti in Delhi Assembly Chief Whip Dilip K Pandey chuan a soi August ni somthum le pakhat nimin tlaidar thum khan Aam Aadmi Party MLA som zet chu an Chief Whip hovin CBI Headquarters Office kota CBI Director Subodh Kumar Jaiswal mua Delhi Sarkar paikhak tuma malak na ommek chu chui chiang turangen na thlenan tuma mase AAP Sarkar palai te hi CBI Office lu phal sak an ni talova darkar ni lai mai lungoi lovin an thuta ni atopa CBI official ten MLA pahni kaulutin an complaint hi zia lu anita ni AAP Rajya Sabha MP Sanjay Singh chuan CBI hi BJP thupek anga kalmayan ni ti alang chiang tahle kei point CBI Director mutumin appointment kadila chhan na kala mumi alo mi 2 point police station a complaint an the lu thaila yen mi pui ai o ading elected representative som lai mai CBI Director mu phal sak an ni lo hi thilwan doi khak takani ati CBI in investigation na kalpui thuai kan beisaya BJP operation lotus ni na diktak hi India mi pui te hriata chiang taka hai chu anga yani he case hi ni tin deuh thoin kan ngai vendona malak na a omle omlo kan enfia zelang pandei chuan atipok Central Sarkar uisathiam CBI hian Manipur te ti diklo hai lang turin investigation chak taka akal puidu arin om chia lova BJP Sarkar diklo na chui chuak turin a Sarkar berhi thak masak phot angai ni na lang Pakistan in Ukraine tan silai mua supply Imran Khán Sarkar Khan Russia bel atum man view maya amaro chu Pakistan Tarik e Insaf Party chu atlata duaya Pakistan le Russia chuan inzom na thuk tak an nei man talo Pakistan Muslim League Nawaz Party chuan sarkar na siamin United States ne na inzom na thatak lo siam to Nawaz Sharif unaw pa Shehbaz Sharif chu Prime Minister ve thungin United States chuan Al-Qaeda leader Ayman al-Zawahiri chu athat le ta nge ani
Afghan Taliban Acting Defense Minister Mullah Muhammad Yaqub chuan Pakistan chu an airspace chunga US drone te lu phal na pe a apua Pakistan ramatangin US drone ten Afghanistan an lut ta thina Al-Qaeda leader Ayman al-Zawahiri kha an bom hlum theita ni ati adik veviu thomai kanan soikherna chan chu Imran Khán kha Pakistan Prime Minister lan reng ta se US drone te khan Pakistan airspace an lut theidon lova United States hian Al-Qaeda leader an tha theinan Imran Khán sarkar pai kha kha an lo tum hle ni te po ina lang August ni somthum le pakhat Nimin Khan Twitter account pakhat Ukraine weapons tracker in ti chuan howitzer lai puimu projectile te chu Pakistan ramatangin Cyprus le Romania ram paltlangin Ukraine ramalut ni in aziaka hei hian soya hlo ta viu mai Ukraine hian Pakistan atangin ral thuam alo la lut reng ni in alanga adik ngei porin video pakhata landanin Pakistan Ordnance Factory Board siam artillery mutam takchu Ukraine rama an hondar laya langa defense journalist Elizabeth Gosselin Malo point athil mu soichuakin United Kingdom Royal Air Force thlona pakhat chu cholkar thum chung zet ni tin voini tal Cyprus le Romania ram kaltlangin Pakistan airbase pakhata tangin ral thuama phur hozia ni na lo soi ve bok defense journalist Elizabeth Gosselin Malo chuan a soi chiang viu maya Rawalpindi Punjab muna Nur Khan Air Force Base atangin ral thuam te hi thon chu anni ni in a soi Twitter account Ukraine weapons tracker hi Ukraine rama ral thuam kalvel na chui chiang thin tu ni in rampo na tanga ral thuam thon lu te hi chiang tak takin a soi thina a soi danin Ukraine hian RAF C-17 Globemaster mangin howitzer projectile 122mm Pakistan Ordnance Factory siam ala lutane ral thuam dana bomb le projectile thil inziak te hian Pakistan rama Ordnance Factory kuchuak ti afin fia ni na soya Ukraine tan big liu leva siam ni in Twitter account chuan aziak bok Ukraine in Pakistan atanga ral thuama la lut hi amakran lova chu ayamak tazok chu Russia ram phatsana Ukraine atran pui na hini thilmak ni taber chu ni Putin an Ukraine invasion atran maluk February ni somni le pathum zan khan Imran Khán chuan Moscow athenga karon kalhun hi avadik em phur na tura tam hle mai ti na soi nge ni kha Imran Khán sarkar khan Ukraine invasion tur kha alo helok sa em ti hi khriatani lova amaro chu Ukraine invasion tur kha US sarkar poina soilok na sa a Imran Khán United States elsenan khatiang boruak kara khan Moscow atlo rim ni na lang Russia le Pakistan hi anin hongai lova mase Trump admin ma zong kha chu US le Pakistan in lai chin na wangin Russia hian a hnai lutuk lova Trump admin khan Pakistan tran puina atitopa Imran Khán chuan China abelta a Russian in inzom na thuk zok asiam ma in sarkar a in thlak ta hlovani kumsang ni le sompanga khan Pakistan le Russia chuan Mi-35M attack helicopters thua in remna anziaka Pakistan in Mi-35 hi adong to nge kumsang ni le somparuka avoi khatnan military exercise an nei duna khatatang phei khachuan Russia thilti na tamzoka hian Pakistan hi atel ve ta fovane kumsang ni le sompakua khan India norna wangin Russia chuan engral thuama Pakistan ne na hral atum lo thu apuanga Russia tan India hi thopui thazok ani chiang mai Stockholm International Peace Research Institute SIPRI in atarlandanin Ukraine le Pakistan in lai chin na hi kumsom thumla ya upa ani kumsang ni le somni thleng khan Ukraine in Pakistan tanaral thuama supply hi $1.6 billion man zetani
kum sang khat zakwa le somkwa khan Ukraine chuan T-84 UD tanks zathum le somni zet Pakistan hne na khal na tur US dollar million zarukman deal alo zia pui to a heng thil te han riat nu hi chuan tuntuma Pakistan in Ukraine ta na ral thuma supply vele hi thilmak ani vaklova ati tur omreng ati ve mai ni na lang Russia daw na Ukraine in man tur hawetzer lai puimu Pakistan in supply thei chan hi Pakistan sarkar in thak wang ani ve bokanga Imran Khán kha la prime minister ta se chuan Ukraine hian hawetzer mu atla cham view mai theiani ole tuntuma ta na international news le politics lam kanan soi thei chu khati zong khani a atop thengamin lo ngai thak sakawangin ngai khatu zong zong te in chunga kan lo me